जोजलपा सोक्मी पास्मी जिगो तो चैनल नवीन शाक्य पॉडकास्ट यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह जोजलपा जी गजन प्रसाद मानन्दर धालसीको मानन्दर सनाको खलाया महासचिव तो गुठो विभिन्न कापय रङ्गीचङ्गी कापय चाहिँ सोना छौ छत्र डेका चाहिँ उता छत्र डेको त चाहिँ चिल लागि जुल ठुकै सुरुवात गुले हेला चाहिँ एकिन डेट चाहिँ खनिमहरु एजुली चाहिँ आज झन् हाम्रो चाहिँ पौराणिक कालन चाहिँ चले जावे चौका चाहिँ याद हेर्नु गर्दा एकिन डेट चाहिँ साइड गन उल्लेख जु मखौ ज्या चाहिँ त्यो ठुले हेगा चाहिँ डेट चाहिँ मरु थियो सबभन्दा पहिला त्यो निवृत्त भरण हजुर निवृत्त भरण चाहिँ व्यवस्थापन कार्यालय न चाहिँ छिरा चाहिँ पत्र बि वो पत्र चाहिँ चु पत्र हालेर चाहिँ त्यो नेपाल सरकारले पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति छौ चाहिँ चिरयुपट्टि वो छुदाइ चिर चाहिँ गुले थन्यु गुले ढाले एउटा गुले चाहिँ डहने हरियो छि गुबी ओ वे ढुङ्गा छिसा चाहिँ पहिला त्यो पो मालिउजी त्यो पोन चाहिँ नि माली थाको ठाउँ कुनै छ र त्यो पोइन्ट विशेष खालु पो चाहिँ नि झिडममा गोरी चाहिँ नि भालु बाँस थाइ तगो करिब गोलाइ चाहिँ नि उयो 18 इन्च 16 निचे 18 19 22 यताको जी वो मालीमा छिसा अहिले त्यो चिरे चाहिँ नि त्यो डेकिबले छिदा नितान्त ठुके चाहिँ नि सुन नकि नयु चीज सुन चाहिँ प्रोग्राम मुजु चिसुतला चाहिँ नि उके त्यहाँ चिनाजके बालको देखि माउटी गटा अहिले आठो चाहिँ नि छत्र चिगो धेदिला छत्र यो चाहिँ सोंगु चाहिँ थो एक्चुअली तो सोंगु सिमायु छौ रूप स्वरूप सरी सिमायु स्वरूप अला ओके जी छिसा चाहिँ नि ठुके गु कापो चाहिँ नि वचिनहरुले थो चाहिँ नि तो कृष्ण लीला नबन चाहिँ नि सना स्वाफु ड्युटी जुल कृष्ण लीला यो चाहिँ नि गुक्समा गाडहरुले चाहिँ नि कृष्ण युगे चाहिँ नि तो यमुना नदी ढाडा चाहिँ गोपिनी चाहिँ निर्वस्त्र चाहिँ नि मोलिया सबले कृष्ण खमले चाहिँ नि कृष्ण डक्को गोपिनी तेयु लोकया तो मैलियु सीमा तो मैले सीमा गा चाहिँ तो सीमा प्रोटेक्ट चाहिँ नडुटी के ले वो डक्को चाहिँ नि ल त कया को छुनै नातो राई छौ वो जुल चाहिँ नि वे हिसाबमा चाहिँ छौ मैलियु सीमायु प्रतीक चाहिँ ठुडेका त पयु छ राउन्ड डेकी ल ठुके चाहिँ सोंगु ट सोंगु छौ 7 फिट छौ 6 फिट छौ 5 फिट डक्कै चुए चौ 5 फिट यो चक्का सेकेन्ड 6 फिट यो तेस्रो चाहिँ नि 7 फिट यो ठुके चौगु त भक्त प्रहलाद न उके न होलिका न बन स्वाउटी जुल होली पनि होलिका न ब स्वाउ गएका राजा जस्तै भक्त प्रहलाद जो चाहिँ नि दैत्यसम्म क्या जुसन वो विष्णु एकदमै भक्त अहिले वो भक्त विष्णु जाने वो भक्त जुजा उटा सिया त भक्त प्रहलाद त चाहिँ नि सिया त चाहिँ नि वो होलिका रामदी गुमुनु चाहिँ नि मी चाहिँ नि थिमुको छौ बडान क्या त मिले वेकन कया चाहिँ नि वो मी वनिउले चाहिँ मी चोनिउले होलिका आफै चाहिँ नि मी च्याना चाहिँ वो भस्मजी भक्त प्रहलादसम्म चाहिँ नि नारायण विष्णु चाहिँ नि भक्त जुज्या वो भक्त यो कारण चाहिँ नि वो सकुशल बाजे जी हिसाब न वो हिसाब न चाहिँ बुझ्या चाहिँ तो भक्त प्रहलाद न सनाना चाहिँ नि अब भद्य भाया ओके हुन्छ जी शिव कथा नापनापला खास अयो चाहिँ नि पूजा छुन यामा झिसा वो साइडेज के उठायो ख केही वर्ष निहरन्ची चाहिँ नि या छौ थनुंगा छौ चाहिँ नि पूजा याउन चाहिँ नि चलन सुजुदु तो चिर सबले ढिउ चुरान जब तो चिर थडे जुई ओलेन्ची चाहिँ नि तो लिगली होली सुरुजला ढिउ छौ संकेतका जस्तै छुन चीज त चाहिँ जस्तै के भरि यसिन चाहिँ नि स्वयंमला जी नाबो यसि थनी छुन छि थन म छि थम जी इनदारले थनी मेरा अनेकन टाइममा थनी विभिन्न समयले उके छौ छु प्रोटेक्ट जने याद आछ नि जब छु चीज त थनी वो पर्व सुरजु लगा ले पर्व जने भरि चाहिँ नि वो थना ते जुल जब उडा चाहिँ नि विसर्जन जब कोठरे अरे सिरल जी जस्तै या छिउ छि मोनी थन यही सम्बन्ध चाहिँ नि मोनीले इनदार चाहिँ नि यसी थनले चाहिँ नि जात्रा सुरजु रिसौ संकेत जुल जब चाहिँ नि वो कोठै जात्रा सिरल रियो चाहिँ नि छौ संकेत दियो तो 8 दिन जी अष्टमी खुनु चाहिँ नि जिना तो थनिउ जुल अरे कुनै पुनी सिरेका चाहिँ भिडियोमा कने चाहिँ दालायो
कने चाहिँ नि 11 अगुन थन्यु झिउ साइड धिउ चाहिँ नि 7 बजे चाहिँ 47 मिनेट सुधे यो समय जुल अठेस्तु धलायाउ कने 11 बजे जुया 21 मिनेट धलायाउ अहिले ठो धलाया ढुङ्गा गुर्जु पल्टनियो चाहिँ नि बाजा गाजा सहित फिट इन्डो चोक गोटु अन महाबुद्ध जुया चाहिँ नि तो टुडी खेले चाहिँ नि बिचे चेक त यिन्थ्यो छिउ चाहिँ चलन अनुसार चाहिँ तो छिसा चाहिँ नि थो टुडी खेले यंगा चाहिँ वो जलायाउ ख माडेबाट गेर हात थो जल इम चाहिँ नि यसले थो माडेबाट ग ढासा चाहिँ नि कने दिने तो वर्षभरिको ब्याज पनि वो भौ इबी जोडी चाहिँ त कने अन इबी ओके अनचोना चाहिँ नि छुराई अनुभवी यसले जौ झिसा थो च्याका चाहिँ यसि या ढुङ्गा चाहिँ इमो घोली सुरुजी इबी एकदम तो धर्मे चाहिँ नि आस्था दुपी अहिले ऊ तो गोच्याके ढुङ्गा चाहिँ नि खरानी एकदम बाल्टिने त्याए कि वो इमो थयो चाहिँ नि व्यापार चाहिँ नि बुम जुइदियो विश्वास चाहिँ नि हुन्छ के होइन त वे कपि मतलब सुन चाहिँ स्वेच्छा लाछ थन मतलब स्वेद झासन चाहिँ नि जिउ बनी उले छि जिमको सुरक्षा व्यवस्था दु जनसेवा प्रहरी ब्रिटनमा चाहिँ नि सुरक्षा प्रणाली है हजुर नि साइडिएर नै इनापिना छन् स्वेदारन तलेजवी अनन्त दीप प्रज्वलन गाडाई तो चाहिँ नि महिना निको जी छि स्यामसङ यामाउटी विभिन्न चाहिँ नि छितो खलगोठी छुराई तो गुठी खल पुचना यही स्यामसङ चाहिँ नि तान्देकेर छिटो चाहिँ नि चरे छनु हो फुनी चरे हो फुनीले चाहिँ नि 15 दिने थन मच्याकी जुइ ढासा आकने तो जिमु त धालछिको मानन्दर सनाको खलन अन मच्याकी जुइ मच्याका चाहिँ नि अनन्त दीप धाइ उडा तले जुइ र चिगो फुली गुना धाइ वो मच्याका ले समय प्रसाद चाहिँ नि प्रसादी रूपमा चाहिँ समय जुइका गर्ने कार्यक्रम थो वर्ष यो चाहिँ नि सारी थियो धालायो साइड 11 बजे जुया 21 मिनेट बनियो त्यो चाहिँ अठै यहाँ मुझे हर्ष बढाइ ना यहाँ माटुके गुर्जु पल्टनी हरेक चाहिँ नि तो उठाइहाल्यो न गुर्जु पल्टन वइ ढालाइहाल्यो न गुर्जु पल्टन वइ टोप बीमा सलामी बीमा अठेस्तु डा छिटो च्याकिबले न टाइमे चाहिँ नि टोप पड्केन च्याकिमा वो तो चिर ढालाइले काबकायो चाहिँ हाललुस जुइ थुके चाहिँ नि गुलिसा थो आर्मी त सन चाहिँ काब कि चेनेवाटेसन काब कानी चेनेवाटेसन चाहिँ नि थो काब गु मस्त त ऐसी चाहिरहे त नि मलाई अब एउटा चाहिँ नि काब चाहिँ तया वो जन्तु डेका चाहिँ नि घाकल लाछ वो अयुबुरी चाहिँ सो ऐसी चाहिबुरी चाहिँ नि हटे जुइ थियो विश्वास जो रासा गुलिसा थो काब केया चाहिँ नि थडा चाहिँ नि सेपे टेबलेट सेपे अटटेले थियो धन बिडी जिउ अटे जस्तो चाहिँ नि जागिरी चाहिँ नि बालका चाहिँ नि प्रमोसन जुइ थियो न चाहिँ नि जनविश्वास दुज्या तो काब क्याब चाहिँ एकदमै हालालु जुइगा कने होली जी आज धेरै थियो जस्तै तो मेरो चाहिँ छा मानेहरुले तो असत्यमाथि असत्य चाहिँ सत्य छौ जित सत्य ह्याबले चाहिँ नि जित जुइ देउ चाहिँ थुना मेसेज न थुके बिया छौदु र वे अनुसार चाहिँ नि आतो होली सम्माने हुन्छ ल सुबह जोजलपा सोक्मी पास्मी जिगु तो च्यानल नवीन साके पोडकास्ट युट्युबे वना सब्स्क्राइब यान दिस सुबह